Maplas sa balita para ka rin kabalentamong motorista ampong mamasada. Posible ang mitasing presyo ng produktong petrolyo king tutuking paruminggo nung nuka rin mabot king 19 pesos kada litro ing itas king diesel at 9 pesos naman king gasolina kabang 31 pesos kada litro king kerosene agpang king gobyerno. Agpang kang Rino Abad, Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ingasahang pamagtas katukine ning balaw sa guluking Middle East sa makaapekto king global supply ning laro. Sinabi ng Abad na ingaman ng alaga makabasiya mo king minimum rates. Kabang paninaya nepa ng Department of Energy ing final decision dareng oil companies nung ipatupad ya ing price hike as staggered o paditak-ditak. Agpangking DOE ating posibilidad na pipitnan-pitnan niya yung pamagtas ng presyo nung nuka rin masyadong maragul ing maging adjustment. Dagdag na pang Abad, pa kabilang keting kasalukuyan na tansyada rin posibleng premium at insurance cost nya malyari pang magbayo ing presyo. Samantala, reporting DOE na adiscovery ng Karelang Mindanao Field Office kayabing Philippine National Police ameto nga gasoline station king Tagum City ing amanwang megtas kanong presyo ng diesel bayo pa man ing opisyal ipatupad ing oil price adjustment. Balaos na lamang babante ng DOE ing kimot na ning presyo ng petrolyo kabang panigaralan dareng oil companies ing posibleng staggered implementation ng price increase sa asahang ipatupad king March 10. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.